pedacinha, a botacinha e junto nos tacanabai dilante, non olvida quello che vocinha, nunca, nunca, otro poquita, non olvida quello che vocinha, nunca, nunca, otro poquita, a mitacinha, a botacinha e junto nos tacanabai dilante. Oyente, boa tarde. Bom menino, de outra edição de Trans Notícias para a geração 4 de dezembro. De nosso programa, nós temos uma invitação especial para atender com pessoas, duas pessoas, que também contam conosco e nós também intercambiar com a riba problemático de asbest aqui riba nos isla. Nós conheci o Ministério de Assuntos de Labor recentemente 3 áreas, em verdade, tanto trago, né, de DAIF, saneamento, de horeca e também de construção. Pelo que trata de construção, nós também a vez que nós em estúdio 2 pessoas. Midilante sinta Richard Duin e junto com George Alessica, George Sicilia. Ali tem que ser. Nanda, ali Mike mas acabou, a zona mais bonita. Sim. Richard, welkom. Boa tarde, bom menino. Boa tarde. Boa tarde, dank je. Richard, asbest is de laatste tijd veel in opspraak, of laatste jaren. Want ineens was dat niet meer gezond voor de mensen. Want we hebben allemaal thuis met ethernieten platen gebouwd, dakken ik heb nog steeds ethernietplaat. Ik weet niet of die van asbest is of niet. Wanneer is eigenlijk ontdekt dat asbest funest is voor de volksgezondheid? Nou, dan moeten we al bijna 100 jaar teruggaan. Zover? In ieder geval in Engeland waren ze er eigenlijk in de jaren 30 al achter dat de asbest gevaarlijk was voor de mensen. We hebben een asbestverbod in Nederland gekregen in 1993 en de Nederlandse Antillen in 2008. Oh, dat is niet zo lang geleden? Nee, klopt. Al 10 jaar. En Bonaire heeft dat overgenomen van het verbod van de 1010? Nee, 2008 is het zeg maar voor de Nederlandse Antillen. Maar in 2010 valt Antillen uit elkaar. Dat klopt. En toen is Bonaire natuurlijk bij Nederland gekomen. Oké. En vanaf dat moment hebben we zeg maar, ook de arbeidsinspectie die daarop let. Wat is asbest eigenlijk? Het is een natuurproduct. En dat wordt verwerkt vaak in betonnen producten. Het is een product wat heel sterk is. Wat je niet kan verbranden. Dus er zijn heel veel goede eigenschappen van asbest. Maar er zit 1 heel slechte eigenschap bij. En dat is dat het slecht is voor de mens. Als je het inademt. Als je het inademt. Ja. Is er een verschil tussen asbest en fiber? Ja, dat denk ik wel. Fiber, ik weet niet waar fiber van gemaakt is. Oh, oké. Nee, ja. Maar fiber kennelijk kan ook gevaarlijk zijn. Weet ik niet. Weet je niet? Oh, dan kan je hebben geen... Oké. George, abo dat nos tu su casa dat raco eternit tempo aí. Dia plaatje dan com tinha asbest in jet eternit. Na bo conhecimento. Isso não também novo também de asbest ainda? Well, bom tarde, Radio Escucha. Na meu conhecimento está que vamos dizer depois da Promeco há 80 maioria de platina em tábua está consistente de asbest não. Pero vamos dizer depois de há 80 Equador quase possivelmente a maioria de platina já não tem asbest mas não está saudável para usar, não está bom para usar. Nou, dat is peligroso. Dus garantie is dat er nu op het eiland geen nieuwe asbest-ethernietplaten worden ingevoerd? Ja, klopt. Sinds dus het 2008. Het verbod op verkoop. Oké, en alles wat daarvoor zou eventueel nog asbest kunnen bevatten? Ja, is eigenlijk asbest verdacht. Maar ik wil 1 ding even vertellen. Zolang de dakplaten heel zijn, is er geen gevaar voor de mens. Oh. Dus laten we daar wel even heel duidelijk in zijn. Het is wanneer hij afbreekt? Ja, wanneer je verpulvert? Ja, wanneer je er zeg maar, aan gaat werken. Je zou aan gaan zagen. Bijvoorbeeld je hebt een lekkage en je moet platen vervangen. Dan is er kans op dat een vezel vrij gaat komen van asbest. Dus zolang het heel is, levert het geen gevaar op voor de mens. Oké, dus de mensen die nu nog een oude ethernietplaat zijn, nog niet zeg maar in paniek te raken? Nee, er is niks aan de hand. Zolang het heel is, is er niks aan de hand. Oké, ik heb een George Quincy. Het ene 10 plaatje etherniet. Nee moment aqui, bio. Na nome de panico, tanting. E plaatje door te kibra. Nou, als je maar even vergelijken asbestplaten maniera un tigre. Tigre dormina sonho, ne achije, tanting. Não é da molosia. No mishi kunem
atender com ele, então já. Então, ja. Mais ou menos assim. Ok. Pena não compreender. Para compreender. Sim, que mensen não bem tofre com ele, zaag, etc. Kibre. O senhor heeft het los. Não tem problema nisso. Waar zit het grootste gevaar in? Inademen, zei je. Ja, inademen zeg maar, dat je de vezel in je longen gaat. En het is ook afhankelijk van de grootte van de vezel, laat ik daar ook heel duidelijk in zijn. Het probleem is op het moment dat je asbest inademt, je wordt niet nu ziek. Maar dat gaat over 10, 15 of 20 jaar gaat het zich uiten in bijvoorbeeld longkanker, buikvlieskanker. Dus ja, het is op langere termijn. We hebben dus nu te maken dat het is verboden. Dat betekent dat bij de bouw- en woningtoezicht, bij mensen die dus bij de overheid erop moeten toezien dat wanneer dus gebouwd wordt, dat er geen, zeker als mensen misschien dingen uit Amerika halen of uit Brazilië, weet ik allemaal, dat er is toezicht op dat het geen asbest bevat. Ja, klopt. Zeg maar, alle nieuwe dakplaten zeg maar, die je hier in de winkels kan kopen, daar staat op de plaat staat ook asbestvrij. Asbestvrij. Ja, ja. Of er staat NT, dat betekent nieuwe technologie. Oké, en dan ben je dan van verzekerd dat er geen asbest bevat. Ja, en zeg maar, alles wat voor 2008 is gebouwd en heeft dakplaten, zeg maar, dat is asbestverdacht. Dat wil niet zeggen dat er asbest in zit, maar het moet wel onderzocht worden of er asbest in zit. Buiten de platen, zijn er nog andere materialen waar asbest zich bevindt en die op Bonaire mogelijk zijn? Ja, laat ik zeggen, in 3500 artikelen is vroeger asbest verwerkt. Nou, laat ik zeggen, die zijn niet allemaal op Bonaire. Bonaire is eigenlijk voornamelijk dakplaten. En wat we ook tegenkomen, dat zijn regenafvoeren, kolommen, die ze als bekisting hebben gebruikt, asbestbuizen, of waterleidingen. En wat je misschien nog eens tegen kan komen in oude fabrieken of bij Bobek, zeg maar, de pakkingen die tussen de flensen zitten, die werden vroeger ook gemaakt van asbest. Oké. George, abota também abira conhecido de asbest. Sim. Você trabalha curso especial? Seguro, porque asbest é produto sumamente peligroso para ser humano, saúde. E bom mestre sigue curso na pia de la letra, que de maneira está na trabalho para popira asbest sanering. Ok. Maneira não está. Ok. E de caso aqui vamos dizer que Richard, nós vamos curso de qual nós passa step nan uno para uno, o acerte o vídeo nan também, que tá niabo hopi de micro te vezes aí para você compra anda com ele e não anda com ele na qualquer maneira. E seguro não baixia sim. Não baixia. Sim. Richard, een van de grootste projecten die dus gesloopt is geworden was de oude Hotel Bonaire. Ja. Er was veel over dat er asbest in zat. Heb jij dat meegemaakt? Nee, ik heb dat niet meegemaakt. Ik denk in die tijd... wat eigenlijk een beetje om gaat, is om een stuk bewustwording. Hè? Ja. Dat de mensen weten wat asbest is en wat het gevaar van asbest kan zijn. Mm-hmm. Kijk, in Nederland zijn ze daar in 1993 al mee begonnen. En wij zijn eigenlijk pas 2008. 15 jaar later. Ja. Bij het slopen van zo'n oude gebouw, waar dus die platen bestaan, zijn speciale procedures? Ja, zeg maar, zo'n procedure, op het moment dat iets asbest verdacht is, dat betekent dat je in de eerste instantie moet gaan onderzoeken of het asbest is. Oh, precies. Nou, daar heb je speciale mensen voor die speciaal opgeleid zijn. Dat noemen ze een DIA, dat is een deskundig inventarisatie asbestsanering. Dat is ook een opleiding waar je een certificaat voor krijgt, een persoonscertificaat. En dat is 3 jaar geldig, dat certificaat. En om de 3 jaar moet je weer opnieuw examen doen om dat certificaat te halen. Nou, zo'n DIA, die komt dan naar Bonaire en die gaat dan monsters nemen. En die gaat dat onderzoeken. Dat wordt opgestuurd naar een laboratorium. Er moet een gecertificeerd laboratorium zijn. Nou, helaas hebben we die niet op Bonaire of in de buurt hier. Dus het moet altijd naar Nederland toe. Dan wordt het onderzocht of er asbest in zit, welke soort en hoeveel procent asbest
dat hebben we ook nog. Ja, je hebt ook nog verschillende soorten asbest. Ja. Nou, op het moment dat die resultaten terugkomen van het laboratorium, dan kan de DIA eigenlijk zijn inventarisatie af gaan maken. Dus die gaat alles omschrijven waar de asbest zich bevindt, hoeveel asbest op een locatie bevindt en wat de risicoklassen zijn. Nou, de risicoklasse bepaalt eigenlijk de manier van saneren. Nou, Oké. En we hebben eigenlijk 3 risicoklasses binnen het asbestgebeuren. Dat is risicoklasse 1, 2 en 2A. Nou, En niet 3? nee. 2, ja, heel raar. Ja. En zeg maar, risicoklasse 1, dat is... dat mag eigenlijk iedereen saneren. Daar heb je eigenlijk geen speciale beschermingsmiddelen voor nodig. Dat zijn vaak de losliggende stukjes, kleine asbeststukjes. De zogenaamde handpicking. Risicoklasse 2, dan kom je in een hele andere situatie terecht. Dan moet je echt maatregelen gaan nemen om een manier van saneren. Dat betekent dus dat je de omgeving en zeker de mensen die erin moeten werken heel goed moet beschermen. Mm-hmm. En 2A? Nog? 2A is een andere asbestsoort, dus amorciet. Mm-hmm. En dat geven ze eigenlijk aan. Dus, zeg maar, vaak in dakplaten zit chrysotiel. Mm-hmm. En amorciet is vaak een niet hechtgebonden asbestsoort. Oké. Wanneer dat explicat in differente categorieën, AMI, midaka, Kibra, nakas. Te consejaba, mi busca bustang, bing, losse plaatje of meer subiasi. Kipiliga. No. Nunca abo. Vamos a citar. Dak na kubuta duda. Sim. Se kubuta duda, vamos pensar, ei, mi cas tem basta aí acaba. Correto. Ku Het plaatje na que mas chega, mas nasce aí não tá preferível para wat ende consciente, ende que sa de plaatje de asbest. Para chega no momento vai wak. Que tá é tampouco não chega, me chupa louco, pero é por assim test temporalmente por tapete. Então lá com um sample, mas Richard cabeça com um sample, o sample tá para a procedura não de Holanda. Então não tá bise que asbest número que tá. Então é tá bise ao ter que mudar da asbest. Se vamos esse caminho plaatje, lá a pessoa não usa. Bem assim, papa. Oké. Categorie 2 zeg je moet de mensen en de omgeving beschermen. Hoe gebeurt dat? Nou, met name de omgeving. Haalt deze dak af. Ja, waar het eigenlijk om gaat is op het moment dat zeg maar, de inventarisatie aangeeft dat het asbest is en de risicoklasse is bepaald, dan krijg ik vaak zeg maar, als asbestsaneerder krijg ik de inventarisatie en dan ga ik dat bestuderen. Nou, aan de hand daarvan heb je een plan is een werkplan. Manier van werken, dat wordt besproken met de arbeidsinspectie. Oh, die moet er ook bij betrokken worden? Ja, absoluut. En je moet contact opnemen met Celibon, want op het moment dat je de platen van het dak afhaalt, moet je ze ook afvoeren. En ook op een veilige manier. Dus er wordt een werkplan geschreven, nou, die wordt dan goedgekeurd door de arbeidsinspectie en dan krijg je een aanwijzing dat je mag saneren. Okay. Nou, dan gaan wij met z'n allen naar de locatie toe. Ik heb afgelopen jaren geïnvesteerd in equipment zeg maar, voor de jongens om veilig te kunnen werken. Ik zal zo even vertellen wat dat precies is. Maar onder andere ook in een deco-unit. Nou, een deco-unit dat is eigenlijk ook een onderdeel van de sanering. Een deco-unit bestaat uit 3 ruimtes. We hebben een schone ruimte, daar is de ruimte waar de jongens zich omkleden. We hebben een doucheruimte en we hebben een vuile ruimte. Okay. Nou, in die vuile ruimte zit een onderdrukmachine. Want op het moment dat de jongens uit het saneringsgebied komen en ze gaan de vuile ruimte in, zeg maar, om zich om te kleden, dan is er een kans dat er vezels op de overal of in het haar zit. Nou, dat mag niet naar buiten waaien. Okay. Dus dan creëer je een overdruk in de cabine met een speciale filter waar alles doorheen gaat. Okay. Dan betekent dat de jongens zich helemaal uitkleden. En dan kunnen ze dan gaan douchen. Ja, we hebben daar speciale overals voor. En iedere shift een speciale ondergoed set. Dus sokken, onderbroek en een hemd. Wordt na 1,5 uur wordt alles weggegooid in een speciale aswas. Dus na 1 keer gebruikt hebben wordt klopt. En dan gaan de jongens met de masker nog op, zeg maar. Dan kom ik zo eventjes op de masker. Dan gaan ze onder de douche. Het eerste wat ze doen is het masker schoonmaken en hun haar schoonmaken. En dan kunnen ze pas de masker afzetten. Want dan heb je namelijk, voorkom je namelijk dat je nog vezels in kan ademen. Okay. De douchecabine heeft ook een watermanagement systeem met speciale filters.
Dus al het water wat loskomt van de waar een vezel in kan zitten, gaat door een filter. Nou, dus dat betekent dat uiteindelijk het water schoon eruit komt. Dus je moet eigenlijk alles zien te voorkomen om vezelemissie te krijgen. Ja. En dan ga je dus naar die derde eruit. Ja, dan ga je weer aankleden. Ja, dan zijn ze klaar. Ja, of ze kleden zich aan om naar huis te gaan. Dan zijn ze schoon en vezelvrij. Of ze trekken de kleren aan voor de volgende shift. Oké, dat kan ook. Ja. Oké. Dat zijn de nieuwe kleren. Je zou iets praten over die maskers. Ja, de masker is een vol gelaatsmasker. Met een aanblaasunit met een P3-filter. Dat zijn moeilijke woorden je gebruikt. Ja, ik heb ze allemaal moeten leren de afgelopen jaren. Maar, kortom, het is een heel goed afgeschermde masker. Ja, en zowel voor het masker als voor de dekenunit betekent dat je daar maar een jaar mee mag werken. En dan moet alles opnieuw gekeurd en gecertificeerd worden. En dat is eigenlijk alleen maar bedoeld om te zorgen dat de jongens die erin werken, maar ook zeg maar de dekenunit, gewoon optimaal functioneert, zodat je ten alle tijde voorkomt dat er vezels in gaan. Die masker wordt niet weggegooid? Ik gooi ze weg. Na 1 jaar? Ja. Nee, maar dus bij die eerste spoeling? Nee. Die mag je 1 jaar gebruiken? Ja, mag 1 jaar gebruiken. Okay. Maar dan moeten ze eigenlijk opnieuw gekeurd en gecertificeerd worden. Ja. Maar het feit dat ik ze dan weer terug moet, want ik kan dat hier nergens doen. Nee, precies. Dus ik moet het naar Nederland toesturen, moet het daar gekeurd en gecertificeerd worden. Ja. En dan moet het teruggestuurd worden. Nou, dat is net zo duur als een nieuwe masker. Oké. Ja. George, bombe dan compreende. Orba kabe mishi. Kom op de bisti. Jammer dat we geen foto kunnen maken. Kom op de bisti. Wij traag. Wel orgoboom. Como orbo 30 juni preparado. Prometo nos vai trazer nossa cana inspectar tudo o trabalho. Claro, começar atrás, você anda vai bisti. Sim, eu sou 30 de unit limpica, menos em tudo Espanha não denen, hockey não separar, ondergoed, o pak completo. Overal. Het is zo'n cappuccino, dan ben je para preparar isso. Então, orbo cabo bisti bom máscara não, o handschoen, tudo isso aí. Eu tenho uma bota limpa para foto, não tem nenhum problema. Conversar, papi over de trabalho, trobe. Quem também traz e aí, ora bota claro para subir o terreno de trabalho, qual está full, cerrado, bota dentro, a linha de caminho bota saner, aí na bota põe a máscara, check controlar também. Eu tenho que controlar com que tá ala, que tá ala pega na boca. Sai danificar com é bom de sil. La sil bocara. Se vou ala com bota mira com airo da baia que danificar que não bom se atimpida. Porta pida panha me off cabei. Que também. Sai da me open dessa maneira, tem hora que vou dentro e máscara com também penso, vou ter roupa barro, né? Sim. Um caso, vou ter com feita bubalo. Você tá strobé de placa. Você tá strobé de sil. Ok. Sim. Ok, agora botar trabalho trabalho? Sim, agora botar trabalho, maneira Richard Bisa, vai assim pro trabalho. Saki botar assim, na saco, kiko, tanto rato vou quedar, tem caso que nós queda lá 40 minutos, 30 minutos. Als we een shift doen? Maximaal 1,5 uur. Maximaal 1,5 uur. Kan hij dus op de plek werkzaam zijn? Dan moet hij weg. Ja, laat ik zeggen, omdat je zomaar met ademhalingsbescherming moet werken, dat is zwaarder werk. Oké, ja. In Nederland is het voor mij ook vastgelegd, mag je maximaal 2 uur werken en dan moet je 1,5 uur eruit. Nou, op Bonaire is het veel warmer dan in Nederland. Dus we proberen altijd 's morgens zo vroeg mogelijk te beginnen, zodat we even wat langer in de shift kunnen blijven. En dat is maximaal 1,5 uur. Maar meestal zitten we rond een uur, want ik zie aan de jongens dat ze dat moe worden. Ja, maar als hij dus uit die shift na een uur of 1,5 uur weggehaald wordt, moet hij dan dat hele proces door? Gaan bij Kitapanya douchen en dan weer terug? Ja, alles. Alles. Dus, maar hun normale werkurendag is ook gewoon 8 uur? Nee, dat doe je niet. Die speciale 3 tot 4 shifts maximaal. Van een uur? Of 1,5 uur? Zeg maar 1,5 uur. Zeg maar tussen een uur en 1,5 uur. Ja, oké. Dus dat is het ongeveer 6 uur dat hij werkt. Ja. Echt actief werkt. De rest moet hij gebruiken om te wisselen en zo. Exact, en uitrusten. En uitrusten ook. Je pakt dat met een pak, je pakt hoop is sera. Het kan je niet? O zuurstof, dat past door nada, kan je bekoeren, wat is soda. Wat is soda hoop ik, men die een hora ja, wat kan saben, want een hora zien bebe awa, betingu sali, beting bebe. Maar compreendeel. Oké, dus het is behoorlijk zwaar. Ja, en zeg maar, wat ook een regel is dat er een DTA op het werk moet zijn. En een DTA, dat is een deskundig toezichthouder asbestsanering. Nou,
Die papieren heb ik afgelopen jaar in Nederland gehaald. Ik ben ook van begin tot het einde van de dag ben ik erbij. En ik kijk natuurlijk goed naar de jongens, omdat ik dat weet. En zeker als het wat later op de dag is en de zon is heet, of een bepaalde periodes, augustus, september, oktober, we weten allemaal hoe warm het hier kan zijn. Dan moet je goed kijken naar de jongens. Want ze moeten, in de 1,5 uur dat ze werken, of in een uurtje, kunnen ze het masker niet afzetten. Dus ze kunnen geen water drinken. Nee, precies. Oké. Dat is de persoon. De omgeving, hoe zie je de omgeving? Hoe verzegel je? Ja, de omgeving, je moet mensen waarschuwen. Mensen kunnen niet zomaar in een besmet gebied gaan lopen. Dus je gaat alles afzetten met speciaal lint. Er staat ook op, pas op, asbest. En met waarschuwingsborden. En op de waarschuwingsborden staat ook mijn naam, mijn telefoonnummer. Dus mensen kunnen mij ook bellen als ze me niet zien. En normaal gesproken, stel dat je een woonhuis zou saneren, dan moet je eigenlijk 5 meter rondom moet je alles afzetten. Ja. En mensen moeten natuurlijk eruit. Je moet een doorgangszone kijken. Je mag alleen maar binnen het containment komen, want dat, zo noemen ze dat. Als je beschermingsmiddelen bij je. Precies. En als je dat niet bij hebt, mag je daar niet naar binnen. Celiban, hoe bescherm je Celibanse mensen? Je moet hem ophalen of afvoeren. Wat ik weet van, want ik heb natuurlijk met regelmatig contact met Celiban, omdat we natuurlijk de asbest moeten innemen. Ik weet dat Celiban intern ook training hebben gegeven aan de mensen die het in moeten nemen. Op dit moment wordt de asbest opgeslagen in C-containers. Maar dat is in mijn ogen een tijdelijke oplossing. Zeecontainers? Ja, in zee. Ja. En wat gebeurt er, in normaliteit gesproken, wat gebeurt er met asbest? Hoe wordt die vernietigd? Asbest is niet te vernietigen. Niet ook? Nee, je kan het niet verbranden. Dus we blijven er altijd mee zitten. En wat gebeurt er dan? Nou ja, zeg maar, mijn idee, er is altijd sprake van geweest, gaan we het naar Nederland terugsturen? Ja? Of gaan we hier een oplossing voor zoeken? Nou, en de oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je alles gaat ingraven, dat je het inmeet en registreert en dat je daar nooit meer gaat graven. En als je het ingraaft, moet je dat ook, je kunt het ook niet, maar moet je het beschermd ingraven? Nou, wat wij doen met een sanering, de dakplaten en de stukjes asbest gaan in speciale asbestzakken. Het zit allemaal dubbel verpakt in plastic. En nog eens een keer een hard plastic eroverheen. Nou, dat zit nou in de zeecontainer. bedoeld. Dus er kan niks mee gebeuren. Nee, laat ik daar even duidelijk in zijn. Maar dan moet wel een oplossing komen voor waar gaan we het laten. Ja. Maar het is onverwoestbaar. Ja, je krijgt het niet kapot. Dat is een onding. Ja, dat klopt. Ja. Bonaire, zitten er nog veel saneringsprojecten? We hebben... Dan laat ik het anders formuleren. Hoe moeten wij, bevolking, nadat wij bewust zijn geworden en gemaakt door jullie optreden, dat wij zeggen, nou, we moeten het gaan aanpakken. Want ik kan niet... Ik wil één ding heel duidelijk maken. Ik bedoel, er is geen reden voor paniek. Nee, snap je. Zolang de platen heel zijn, is er echt niks aan de hand. Dan moet er wel iets mee gebeuren. Dus op het moment dat je gaat verbouwen, of je gaat renoveren, of je hebt een lekkage, dan moet je wel bewust van zijn dat er misschien asbest zou kunnen zijn. Okay. Dus, en waar moet zo iemand dan zijn? Moet hij bij jullie zijn? Het kan bij de lokale overheid terecht voor informatie, maar het kan ook bij Celiban terecht voor informatie. Uiteraard kunnen ze ook bij jullie, ja? Okay. Want ik heb de afgelopen jaren heb ik zowel met DIA als met DTA gehaald. Dus ik mag het vooronderzoek mag ik ook doen. Dus onderzoek, de inventarisatie mag ik doen. Maar ik mag niet alle twee doen. Okay. Dus als ik de onderzoek heb gedaan, mag ik niet saneren. Okay. Want dan is het een beetje de slagen. De klus eigenlijk vlees. Ja, snap ik. Oké. Jullie hebben inventarisatie gemaakt van Bonaire? Nee, dat heeft OLB in samenwerking, ik denk met Rijkswaterstaat, hebben ze een jaar of 2, 3 geleden is Kiwa hier op het eiland geweest. Die hebben een algemene inventarisatie gemaakt van Bonaire. Bekend in een rapport? Ja. Openbaar? Ja, zover ik weet wel. Ja, en wat is het resultaat? Het resultaat is dat we misschien wel 50% daken hebben van asbest. Asbest, oké. Oké, en is dan, dat betekent dan nogmaals geen paniek. Maar laten we beginnen bij waar dus de overheid zelf. Ja. Bestaat, die zijn de eerste voorbeeldgevers. Hebben zij nog gebouwen waarbij nog asbest bestaat? Ja, dat denk ik wel, ja. Zeker, ik kan genoeg gebouwen opnoemen, maar laat ik zeggen,
Het is voor allemaal nieuw. Ja. Ik ben er ook tegen aangelopen als aannemer zijnde op een van mijn bouwprojecten. Werd ik stilgelegd door de arbeidsinspectie. Omwille van asbest? Ja, daarom ben ik teruggegaan naar school. Want ik werd stilgelegd en mijn opdrachtgever was daar ook niet blij mee. Nee, natuurlijk niet. En dat heeft zeker 3 tot 4 weken geduurd. En uiteindelijk hebben we wel een oplossing bedacht. Hè, maar voor die tijd was het een goede oplossing. Maar dat zou niet kunnen. Nee, op deze manier niet meer. We kunnen, oké. Dus zo ben je ingerold. Ja, eigenlijk per ongeluk. Ja, oké. Ja. Dus, maar er zijn nog genoeg projecten. Ja. Dat ik het anders formuleren. Er zijn genoeg projecten dat jullie werk kan bieden. Ik zal een paar projecten kan ik even opnoemen. Want dat is in samenwerking onder andere met OLB en het ministerie van Infra en Waterstaat. Onder andere project Marcultura. De oude genadenkwekerij. Nou, dat was voor iedereen een doorn in het oog. Want daar lag echt heel veel asbest. Nou, dat hebben we afgelopen juli. Daar heeft Joris ook nog meegewerkt. Ja. Hebben we er alles opgeruimd. Helemaal schoongemaakt. Dus dat is weer veilig. En er zijn een paar hotspots geweest. Wat onder andere ook uit die rapportage kwam van Kiba. Bij Playa Frans en Dos Bos. En die hebben we de afgelopen, denk 2 of 3 weken geleden, hebben we die ook gesaneerd. Dus die zijn ook weer veilig. Die is veilig, ja. Gelukkig zijn er ook bedrijven op Bonaire die heel bewust zijn van dit gevaar. Onder andere Cargill. Daar hebben we nu al 2 projecten gedaan om asbest te verwijderen. En voor het komende jaar waarschijnlijk nog een paar projecten. Dus er is voorlopig voldoende werk. Nou, je wil meer hebben. Ja, ik zou liefst iedere dag daarmee bezig willen zijn, maar dat gaat gewoon niet. Nee. Oké. Ziekenhuis. Ziekenhuis hebben ze voor mij in 2015 is daar een bedrijf vanuit Nederland voor gekomen en die heeft dat gesaneerd. Dus ik denk in het ziekenhuis dat alles weg is. Scholen. Ja. De scholen. Ja, we hebben SGB natuurlijk. Ja, die is groot, maar ook 2 oude scholen nog staan. Ja, Papa Cones. Ja, en maar ook hier in Playa. Achter de kerk hebben we nog een oude school staan. En voor de kerk nog een oude school. Ja, ik denk dat is niks. Bernardus en dan de oude Dominicenschool. Ja. Allemaal oude scholen. Ja, ik weet met het klooster ernaast. Maar nogmaals, zolang het heel is, is er niks aan de hand. Ja, prima. Oké. Hebben we alles een beetje door? Nog een passo dentro cos? Well, siccome come sì, sto passando dentro sì. Lo che te bomba vota me explica, non ti panico, explica da ben sì. Maneira da pratica explica ori, non so se sì. Porting edifício in antena, maneira non c'è si pergunta. Ko ta edifício na hopi bio, pero trove tanten ko asbesta para quieto. E tigre dormir, maneira se dilante vorati. Pueblo bonaireano non messe in panico. Se uno dei tofro con esse. Ora botengo vai mexer com esse. Se botar dúvida, buscar conexão com ele na que tem experiência, sabedoria e sabe que não tem nada. Perfeito. Me quero agradecer você, voor uw presentie. Ik ga doen en ons comparatieve informatie. Ik wil jullie bedanken dat jullie dus hier met ons willen delen het problematiek van asbest. En succes verder met jullie werk. Dankjewel. Oké. Dank. Sim, dank. Jullie kunnen staan. Zij estava da Richard Duin, com George Cecília, que não está trago asbest e tem conhecimento na vai curso especial para que descobrir que tinha edifício contaminado. Não por não tá a investigação necessária e não por sania bocas, se botar redobar bocas bodaca quebra, botar que tinha platina dentro de biaway, por donar humano e assim a sania a situação, para sobre como vai de maneira você me entende asbest, um produto natural, pero está indestrutível, você não pode acabar com ele, pero su finifina por dentro do pulmão orbital roceia e dá se um malo mês hora pero riba termino 10-15 anos é por causa que botar câncer do pulmão etc que tudo é consequência da mal mas se busca uma solução para só atender a ver com segurança tem um momento que não guarda asbest bio dentro container da bisa pero se busca uma solução mais duradoura se natural, junto com o Celibon, junto com o governo, não está buscando P. Não tem motivo para pânico, passou por um DAC de internet, bio,
Tá solamente maneira George Bisa, solamente porque vai zague of la quibra, você vai cambiar e bota dúvida, você não tem confiança que as vezes of não, chama isso não concerni na loja investigação Paulo. Essa aí é parte de as vezes que nós atender. Agora está queda nós meia hora para pedir ao diretor que pode abrir de meia hora, você está em yapa de meia hora para o que te trata. A pessoa não tem mais coisas de ponta, que não está sinta com nada pouco uma hora largo sem papel nada. Nós temos a meia hora, porque chama, ayer vai como de Remy Ellis, que era chama, ela chama tiquilato, ou ela chama net hora que venir vai, se está escutando, chama e duna, lo que botava que era desejar assim, compartilhar com o povo de Bonaire, se está tratando de ter parte de infraestrutura, o senhor Van der Horst trata ayer. Natural, ela bisa quase copy coisa de novo, então se toch tiene que era papel mais coisa. Hoje ande botando ali. Saludo noite, Tabano. Merci por seu programa com atenção worry over the aspects, tá? Mas boa informação mesmo. Eu meti uma sugerência, não? E às vezes que está indestrutível, toch? Sim. De com não poderá mesclar com beton, então de tra bate de beton, então baixe dentro, então mesclar com beton de rei. Teoria beton está proteger quem está sali mais de ar. Então sugerência de hoje é bom. A melhor bisabo tomar contato com o Rutse Leito, disse ele bom. Então planteei pensamento, mas em verdade, ela bisa que dentro não se aburre de beton, que está assim, é também mais duro mesmo. Sim, o beton está protegido, está sali, então botar lá que beton riba, que eu olho lá botar continuamente, botar vista riba, não? Sim. Assim essa é uma maneira, segundo mim, muito mais safe para guardar com dentro container outro. Sim, você ela bisa também, se container temporal, mas você busca solução permanente pe. E esta papel de coba inteira, pero coba inteira também, para se proteger do simples de subsuelo. Correto, pero llama su telefone. Pero tu sugerência que o cidadão urbano poderia trazer para quando está bruer de beton, de mês tra lago de beton, então para chegar Reste leito of hen die celebon dat tem quizás para tomar contato com o bano para não o que sugerência está feasible. Oyendo na linha. Sim, nós vontade com o Remy. Remy, onde vai? Sim, ayer last momento me provou para dentro, verdade, para me parar menino mesmo na rádio. Sim. Estava também possível, pero estava eigenlijk para me parar aí para criticar positivo sobre o a maneira que a rádio se que teve par de luna passar. Então me mira trouxe a boleminha rádio se que teve ayer, começa ponto na trouxe com ela preventivo com o word assim. Porque ainda não há assim, então esse ponto na minha para perguntar ayer aí que o comitê é lamentável, um taia de trabalho que tem responsável para roupa costa Bonaire, a nível deputado não está respeitar a maneira que me a compreender, então costa do canal que tu vai com esperança, lobby nesse bom mesmo para seguir contexto na Galdinava ayer noite. Sim. Roupa costa para Pontrele, cita de projeto, cita Holanda, cita costa a canando, em todo caso tem contexto firme que ora seguro se Bonaire rouba e raia fruta de governo na mando. Então eu trouxe é mesmo deputado Kron também é rumão, para se danificar, tanto Bonaire tem que servir. Sim, sim. Então primeiro tanto coisa que ora siga da batendo pecho tem 12 anos deputado, quanto é deputado, estrutura tudo de caminho da casa povo, que coisa que cai de deputado Kron, se a mim mira é coisa positivamente estou a pensar. Não vai rádio, então, papo, roupa, então, assim, pouco. Isso aí também dolor. Como povo, como cidadão. Então, a mim também, então, olha, como com a eminência que está em de gele, começou a ser mais para Bonaire, de temporada, que vai sentar como deputado. A mim não está riba da fruta, não. Isso aí também dolor. Não compreendo. Eu houve papiamento, mas sem resultado. Esse é também o problema. Então, antes de ir, também buscamos dentro, tem uma menina laboratório, um chamado de Rincon, Hopi Young, valente, a minha quero entender, me vai dar meu aplauso. Mas também ele vai bom, tipo, assim não se mistura. Mas tem mesmo programa, esse ano, já está um gajo Young, que está vindo, me está como de pueblo. É também esse programa, não critica só, não, custa criticar. Ora, botar governo na mando, não, está atrapado. Então, se não atrapado, você cambia. Seguro. A mim, aqui não assisto, o na minha auto, no estado blau, na hora que está anteira. A mim não tem intenção mais para a eleição para votar, Remy Ellis. Então, não tem confiança mais, você cambia, então, não está para criticar, se me quer ver público, compreender, só tem a missão que criticar. Não,
me tá bicho de governo em noite. Me foto pé, ou me chama não, me quero que me massa casa, mas me leva que casa aqui. Mas só sabe coisa lá, me vou levar tudo isso todos step aqui. Me vou levar tudo, já ele passa, já mais ele passa, já turista não passa. Tem aí, a coisa corta se aqui. Pero antes sobre dos caplu, como com o rap que teve uma mistura. Caplu que não tinha o que, com isso foi pouco tempo passando aí, ainda me nele assim seu bom trabalho, pero está dura hopi. Então não ia não tu auto na rasca acaba, então não boleh beber outra parte, rama boleh crescer outra vez. Correto. Está me que me está indo com besta, mesmo maneira com namorado ele, brincando está aquela coisa comigo. Tá bom je com ele aí. Sim, seguro. Na, me 100% com não passa ruta aí. Então, me sacou na paga todo, não, pero mesmo porque ele governo que controla tudo bom. 100%. A mim não tá me vendo. Mas bisa na vários ocasiões. Mas bisa na. Você tá me avendendo bonariano não. Vai todos os step, você me que bom sim, mas é bom. Você logo mesmo com na hora. É me nego da namorada ele, não critica, me critica. Pero é me nego pedir sobre os autos, o bicycle. Vai todos os step. Então vai que desastre que tem lá, então o papel é Blue Destination, mas o papel turista para lá e coral na Bonaire, pero vai todos os step. A nenhum lugar para auto não tem. Nome tem bom, então me abri uma solução para pôr o Bonaire com Bonaire. Me explica, tem gente de Bonaire, mesmo Bonaire que traz na Aruba, mas não está aqui no sector, que me pitch bem lá no trás. Lá que não me cabe para lá, lá não é bonito e bom. Botei em lugar na maio para trás aí, gente não está trazendo beton. Lá não me deixa beton, é banco que está sacando hero, beton Acer. Anda custa governo nada, econômica para ver essa amiga maneira. Mas também não conhece, andamos botando para mim, não conhece. Então, para pedir o hobby para dentro do setor de governo, este setor não que pode ser trabalho com nota custa governo hobby pouca. Sim. Tá beton, então que está tratamento, não está santo, então traduz está aí acaba. Mas também vai na lá na sua trabalho. Vou ter razão. Não, me está compartilhando. Sim. Me está doendo um pouco o sistema com a minha querida mais tarde em sua água sendo aqui, junto com James, com Sinação aí, pero atrove, mas positivamente, mas espero que não, atrove não tem algum luna sentar, me dá compreender. Pero a mim também botando luna, James não vai sentar, mas atrove tem a gera, é menina a papel de governo anterior falha. É criticado também são James. Sim. Ela já chegou demorado dessa mãe a criticar, se sai passar o governo não funciona, para quem junto com ele aí? Sim, exatamente. Sai passar quem está dentro do governo? Sim. Que me dá um mês deputado dentro da coalição do Grão Paulo. Não, se dá me tempo, não está. Não, me está apreciando, me está bem borda ali para dizer o que é papai. Seguro, me está apreciando. Mas eu aprecio me roubo com meu papel com pandemia, na airport bem praia. Tu é costa de meio caminho, me pedi governo para planta para coco a palma bonita, é vaca chiquito aí. Mas só não precisa, meio caminho. Ora vai vir airport em praia, tem costa nem caminho. Plus ora vai Belém na meta par lang banda de outro aí. Definitivamente. É costa tu na Ancroy, tu na Hierba com palha sumpinha. Ano de governo vai para a amiga na ser junto com o Zé, precisa me ver, mas sempre já nós não mais mexemos com o público. Ele comandante, já leu amigo Zé, ele chega, para ver para a planta, para todo você de gente para tapar para bolir com come a noite para crescer. Então a tua grande seção na Aruba, o se para bolir para o não, tu moanang, lá não cresce mais alto, então eu ranta boi, pintei com color de neon, a noite outro laque, esta cada real bonita, botar na entrada de isla. Sim. Daí eu me lembro de na turma não. Quando nessa turma não pouco. Mas era minha parte do governo, mesmo de rato. Eu também como de papel não, pero aparentemente este ponto não anda coisa, né? Não como. Me como que passar um pouco. Deus, esse não baby. Então, em todo caso, é parte do mesmo que tocar o que noite, para mim mais tarde, não tinha outro. Me está apreciando imensamente. A linha corá de Remy, também lo que é uma curva de Bissau Pibiá. Não há coisa de ovo grande só. Pueblo tá com costa chiquito para ter contento e agradecido. Barrio limpo, calle limpo, tá muito mais valoroso que se você broma que vai trazer hotel de 2 câmaras. Pessoal, o hotel de 2 câmaras tá bom também, pessoal, da modo de papel, ao tempo largo tá trabalho. Mas é só que tem cana todo dia de caminho, que tem correr com o seu auto caminho, bom possível que ser como não pode reim op porcaria não tem canto caminho. Meu amigo de Yanga, Noel, ele tomou uma iniciativa no mês de anterior.
seguir construir e BC. Tá com chiquito, com por word, nós inspector na de caminho, que mira o que tá passando na três, na queijo para dentro, tá follow everybody, não sabe. Oyente botando na linha. Noite, boa tarde, conta Cubo, tu gosta muito banda? Sim, conta com abo. Bom dia, noite. Noite, me uma pergunta simples, não? Também especificamente, nós escuta eminer holandês europeu a papia é promete viajar como esta vez semana passada que dia. Pero agora que casualidade, me tá na minha isla tal aqui, me tá tendo a papia, ok, tá bom, bonita, bisa. Isso de asbestos, agora aí? É quanto asbestos, correto? Sim, tá orate, sim. Sim. Agora, a pergunta tá noite. É parte, não? Me que sa é menina macama tá aí não? Não, entendi, não, abai. Passou danada. Por trem me posso para chegar assim. Sim, passou, me pôr para lá, pero a linha tá bloqueada. São abios orientativos. Sim, pero nós não sempre pergunta, não? É parte regulatório, é de reguliere gebeuren. Reguliere, é parte que regular lei. Oké, aqui na nossa parte de arbeidsveiligheid werd die best, oké. Me quer sa, nós temos essa aí também cobrir que na mesa. Não, nagami, de pedir um tiki conhecimento de dormir dentro diálogo central. Riba mesa tinha agora que conceito de lei para atender tudo coisa. Então, 94 páginas aí uma prente. 94 páginas para o trata de arbeidsomstandigheid besluit. Então, isso também cobre a arbeidsveiligheid, e agora com 3 áreas: horeca, diving, então com construção. Então, a parte de construção é as bestas que cai. Então, botem certo comissionam, como o werkgever, que o werknemer está assim, para mim, de diving, não está assim, junto para mim, está aqui que é custa com a meste para garantizar a segurança, que está beneficiado o investir natural de doente bom para dentro de segurança. Mas a lei meste, a mim parecer, tem bem não está tratando com ele. Agora que tem conceito para novo riba mesa. Ok, essa está óbvio, claro, pero está duel, está picado, passou recentemente está tendo também jornada na Aruba, não está trabalhando em Aruba duro também. Então o que passa? Me está bom na altura de dia também, pero para que nós me se vai ensinar leu, kuta minta busca palavra gasta placa, não? Kuta assim eu placa para vai trazer lei novo e haciendo, se nós vamos aqui de arbeidsveiligheid besluit com a de best, é mesmo de 1958 de veiligheidsverordening com a veiligheid besluit. Kuta agora usar a Corsol? Sim. Kuta agora usar a Aruba update de é o mais novo de Aruba tá 2013. Ok. Então, o que a Aruba faz? Fácil. Não é um exemplo de Aruba. De asbest, de Aruba, botem veiligheidsbesluit 1, com 2. Ja? Então, isso de 3, de inspectie, de stoneways en zo. Aruba atra extra bladen, que cobre a parte com handel com asbest. Ok. Simpel. Para que não vai aí não? Kita apreciar en breng pessoa não dia mais é um tarifa mesa eu vou pontar já luna uma nossa reunião tu fala eu vou pontar assim atende conta que existe cabo que quedem seguro corretamente nós toma contato livremente com Aruba então bem seguro essa aí escapa pueblo de placa para gente assunto na passou só de lei vou satisfazer lei vou de parte regulatório a nossa parte de tudo é anti correto sim aí não era de porco tá queda creu na minha doce maneira assim é tá ok está apreciar boa contribuição maneira sempre com experto de veterano de segurança sempre na hora nós mas compreender que o weekend botar na bodega já me põe viado em programa que Você subir me sai botei weekend, mas o weekend me põe de programa, weekend da doppel da buyback. Não, me tem um par de dias aqui na. Agora, que botar se já luna?
ya no, a mí también antes ya domingo. Sí, ya lo mismo, mira, ese es el problema. Ahora hay vuelto el siguiente viaje, porque también damos aviso, no está planificado un programa. Correcto. Entonces, cuenta de arbeidsomstandigheden daarmee, dat hoop interessante. Correcto. Aí dentro hoop je ramen die polka tak krul daar. Mas danke. Sim, também amigo Augusto, que está um homem versado em assunto de segurança, a nível internacional, OSHA. Se vou para pedir OSHA, significa que cavalheiro, eminência arriba terreno de segurança. Da chama que nós notamos e hope uso dinâmico. Primeiro back riba lo que reimia bibita bem waxi lo que está para a verdade arbeidsveiligheidsbesluit contigo com se verdade dan por assim uso de ruba. Me saco de parte de contratam chiquito me mesa 13 ruba solucionar esse hobby bom para cambiar código civil que te pone que donador de trabalho não pode abusar do sistema de 3 tuna ou 6 tuna, pero tem que usar bom de condição estrito. Para Kiko, podemos garantizar se o seu trabalho, por exemplo, via 100 na banco, se você tem 6 tuna só atrás, se você verlenga com 6 tuna trove, agora de 3 biacos, você verlenga, você tem que tomar um serviço fijo, você que tem feito trabalho, respeito 3 tuna passa, você pode levar na IAME, é justo. O assim não tem segurança de trabalho. Mas esse é o ordem atender de uma maneira nós precisamos consulta com o donador de trabalho para nós fazer de uma maneira decente, humana, para tu vender por gosto de hora traga e por assim fruta de seu trabalho também. E parte de back riba da copia Feliciano diretor mas precisa com um pouco cana caminha gane cana tarde para sua casa em por rama bem caminha pois é pida coach kito na imita querer não me senti tanto behavior onde não me senti grupo de governo tem um momento de office tinha office governo precisa ter não tinha grupo de gente sentado lá grupo de gente diante de minha casa e está sentado foi mainta até a noite ganhando 100 de abo e de mim sem assim nada já não é verdade passou não guardo poder trabalhar tampoco correto então não tem culpa na mesa não tem falta culpa governante não sim não e nem jefe de serviço não está pertencendo ao serviço tampouco bom por culpa. Pero não te parece o jefe por durante o trabalho. Pero tampouco não por culpa noite história não como atende que hora que visa não para vai assim certo coisa é o qual que não está conteste. Então que está sente também que tem força de governante não se traz que tem que para quieto. Não, pero me sei para que coisa assim. Não, tá coisa abominável de coisa aí. Não, mas razão. Então, botem gana de cana, maneira para baú aí, vai ter water plant. Bono por noite, ao em dia, bono por para sobra ambo sumpinha turca minda. Não, é verdade. Então tá escuro também, bom saúde, bota trapa. Não, bom por. Não, é verdade. Tá costa chiquito, mas era rei me três anos. Mas bita agora anos uma boca para de estadião e vai airport de com nós um pouco assim uso de plantuna disco de aeroporto de LVV para planta para um grande local endêmico para de Teve gente para ter, não sim. Para sobreviver planta não. E palo não corda bom. E palo não sempre. E palo não dias aqui. Maioria de não está protegendo a mês. Não tem sumpinha. Então não está protegendo a mês. Não está bailar é verdade. Mas a bau também não está saca pouco. Está aqui para não proteger a mês. Então proteção de palo mesmo. Então, é coisa aí, botem que queda cap não constantemente. Isso é de palício. Passa assim, não é bem riba caminho da trove. Perdão por planta palo no local também, no palio Olivia. Porque não, até nós temos plantuna de comida mirada tá assim bom trabalho de praia, orante mata não delante para os colégios, etc. Olha de botaria. Então eu vou botar. Dale. Feliciano também. É do qual que o Feliciano está papia. Mita do tem 200%. E 200% tabira no razão. Sim.
Ya, MZ até 100%. Mais de 100% está virando negativo. Sim, tá bom. Bom? Vai. Também, Ibi, não está dando uma razão. Sim, me está dando razão. Então, até 100%, Ibi, não mais. Ok, me está respeitando a boa opinião, 100%. Ok? Agora, com o qual que está passando, o que está verdade, com o qual que o Feliciano está papia. Este tem grupo de traidor que está atrás. Pero agora a mim está contra o governo de Bonaire e também estão responsável para pôr aqui atrás. De quando não está pondo atrás. Kiko está para Kiko. Passou mês a pedir. Passou para ter problema que surge. Que o roupa para está crescer. Pegar com o tranqueiro. Ante palo na kita trenta bode bufundeixe, ante ranta skor e muralha. Seguro. Mas pedirão, agora me despeço pedirão, se você tem gente para trás, me mesmo busca gente, me mesmo quita e palo não foi jeito também. Até hasta dia agora que nada. Não quer assim, a tua vida sente amizade, é coisa que está para chamá-lo. Portanto, você é empregado na que estou, está bisa, o toque da bisa que nós não está serve, agora nós não está atrás. Laga outro me traz. Abriu. Ele demonstrar se um está pensa como não está serve, então o qual como tem quase está demonstrar como está robês. Não, não tem 100% razão, pero está 200% razão. Não razão. Pero nem mais que a bobeira se ela que está passando a bisabo está com quem sordo botar assim. Não tem mais de assim. Botar-se com até botar mais de corta palo tampouco. Não, como lá o mais todo, digo. Botar mais de corta palo grande. Ah, sim, todo palo grande. Pero palo índio não que tá crescer cada caminho das pang bin, de como ranca não com raiz com tudo. Bom, vou pôr com loda ou para me cosvei. Mas o tanam raiz, mas tá tendo bem caminho das que lá. A orbita pedindo, lá minha ciele. E não tico pagar me giro. Lógico. Pero não quer tampouco. Já. Também se remi da bisa, se remi su problema. Da bisa tem, mas para um governo para trazer com resultado. Papia só não está dando resultado. É que mira todo dia que o governo está atrás. Naturalmente tem projeto de duração largo. Pero tem costa que todo dia vou atender com não para o povo estar contente. Para que é da bisa na tal sistema que da bisa que está xuxi com mata. De com bom para correr para caminho de turista o werk maar sobre rama de quase tapa o caminho. Porque men na trap. Na trap sim. Ela usa tal sistema. Então tem costa para que den praia para baixo aqui na caminho na trap, da costa vende cana, tinha assim tanto para isso de com está escuro. Quando não tinha que cana impor. Então, tem costa chiquito que eu vou solucionar rápido, ter o povo contente. Agora, me quer fazer pergunta aqui. De como está pedindo? Bisami, Dunami, se quer que deputado firma, o me está fazendo trabalho, me acaba, o é para pagar, me se quer pouco, tampouco não quer. Mas a estrutura assim está que deputado não pode firmar, não está conhecendo. O deputado tem o soro para o serviço, hora que me recolhe o serviço, me se tem sempre o pressuposto, então me se executar. Até na vista que nós sobra 2 milhões, se qualquer um dos placas sentido, se vai sobra 2 milhões, como é possível que o lugar de sushi? Pero o lugar é coisa e não tem mais certeza tem sempre o pressuposto, mas ainda aí está dentro serviço, acaba, não está ganhando esse. Até pior, Drobe. Manda não vai cortar hierba aí. Trato. Que tá na bobicana para que pueblo antes sinta cante camina. Sim.
Não tá bom. Não. Então tá de com o governo que oferece forma, né? Comecei a se trabalhar aqui. Na mesa bisa na tarifa. Dico, agora me quer para não chamar bisa agora aqui. Yeah. Mas não pedi coisas quando eu sou sodê, não cansa boa alma que sei. Então, ora me diga aqui dentro por ponto, não tá chama bisa. Habitar aí com Pedro de Jong e também é Pedro de Jong, Eric Soliano, inspector da Antártica. Pero não tinha poder para assim. Yeah. Não sei que poder antigo. Se tem 100, mas se pode dar saque 100. Yeah. Aqui que saque tá. Danke, nós temos que ser. Não sei, mas danke, nós estamos na meia hora. Sim, já vierne, nós temos turno livre trove, que me te quer. E outros semanas, se um par de dias livre, mas o problema é que nós vamos, nós vacances, nós temos um par de dias que nós atendemos com o povo também, para desogar. Kiko 2019 verificar e 13 coisas lá na revista. Não criticar, para não bisa se botar criticar, para criticar tu 13 solução tá. Mas ora, o governo tá mirando nós como povo, tá vota para não, tá dando confiança para não sinta, pero não se realizar com nós que resultado de governação, nós que mira costan sosode. Também, Deus que. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otra poquita, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante.